guys, nyini Tomasi mwetuandete tutokali na wewe tutokali mana ni saya Kitindo vami tambo ni Athiani FM uwase wito hivinya wito nundu wa kuka kudingeze kindu tukita kwacho na bagi ndugu mukada tunene nundu bonde ni feel good Friday kweli ya stress ya numeda me free nundu kumie kuma Monday to Friday anwege mostly weekend maenda ama weyani so mutukize nendo kuli ai umundu bange diba mando bandothi uketane die mando bandothi ukarelax ela wina sio ndo bindo diet it comes once in a lifetime by the way saingi twebundise kwisubia ukaza kwidi yene ndo kweyobe ya muno wizwani andwangi no saingi zwani ayulo hakupeke yako so mundi mando bandothi kedi wewe wa kanisani wende kesha kido wa mudingitho wendo kaposia unguka no kapo ukatome maimaka no wendo bala othi lakini make sure ni wathi kuentertain for your own benefit kuentertain by the way tiko thuku alama kesha kanisa ni tatu tokali make sure ni wa mando bandu wathi unaitha with your mid kano thiu bicho sasta uthi wetane die manda obandu kathi ukese kwithia ni wa relaxing umye mino ya weekend na ni weather na good time kedi wawe wa pizza kedi wawe wa nguku manda o diet tofauti nikanoka sikwithia indi ndino ino ndukweka na wiyobete muno na bai maishange by the way nendo gwa bai maishange maisha no mwawe namo kwa nabi mundu wendete ba ndino sio Kitindo ni feel good Friday nyine te watoto kali ku finish kumalo